Mntakwethu, iyagcwala incwadi ngomfundisi waseNyonini uDr noma uPresident Nkonyane walena Newcastle osizweni obekade kefihlwa ngempelasonto ephelile ngeSabatha, nokuyilapho khona umndeni ufike wathola khona ukuthi-ke kuyangcwatshwa nje kanti isidumbu kasikho ebhokisini. Apparently umfundisi kudala ahlukana nonkosikazi wakhe omdala, kodwa-ke bengadivosile, besebeneminyaka engaphezu kuka-20 bengahlali ndawonye. Kodwa-ke noma kunjalo bengakadivosi, kodwa-ke futhi baney'ngane ey'mbili zamadodakazi. Umfundisi ushona nje ubekade-ke sehlele eThekwini, ushona-ke usemzini wakhe eThekwini lapho khona bekade ehleli khona-ke nentombi yakhe-ke noma-ke nomamncane, naye-ke futhi akanengane nayo eyodwa, nayo futhi-ke ingane yentombazane. Iy'ngane-ke anazo ezinye zabafana uyizala-ke ngaphandle kwemishado. Ngikutshela ukuthi-ke bese kufundwe ngisho-ke iwili yakhe kumfundisi, ifundwa-ke umamncane. Nangathi uma ngabe-ke ifunda-ke wathi-ke ngokwewili umfundisi uthi-ke ufuna ukuthi kube indodakazi yakhe le akayizala kuyena-ke umamncane kumele ukuthi-ke iqhubeke ney'ntambo ebandleni. Manje-ke bese kukuningi kakhulu ukuphawula ngomngcwabo kamfundisi, abanye besola isithwalo, abanye besola ukuthi mhlawumbe umfundisi uyayiphilela nje la kakhona kwenziwa-ke i-sketch. Njengamanje ngizodlala ividiyo uzwe komunye wabesilisa uthi-ke yena ubiziwe, ebizwa ukuthi-ke akazofihla noma-ke akazomba ithuna elimbiwa nje bengekho abanye abantu. Izothi uma eqeda ukudlala ividiyo yakhe echaza-ke umfana lo ombe ithuna, uphinde futhi-ke uzwe ukuthi umndeni uthini wona kumi kuphi kulo lonke lolu daba. Izolo nje emini sihleli sinabafethu nje njengoba sithanda ukuyidlalela sinabafethu, kufika umuntu uthi cela size sosiza ngale simgubhise yabo, but then angabi specific ukuthi simgubhisani futhi yabo. Sesiyasuka sinamasho sithi asameni siyolekelela ngoba phela ngasiyinsizwa ohlala ihlele endaweni yabo. Masifike siyagubha gcina sekutholakala ukuthi kuba yimina futhi othola ukuthi sime phezu kwesikhumba manje yabo. Bangibatshela ukuthi nasi isikhumba ngime phezu kwaso, babasikhanyisa bayabona yiso, basabe ngisho ungena emgodini ukuthi bagubhe bona. Ngibuza indaba yenza ukuthi basabe ukungena emgodini, kodwa balokhu babhizi bagubhisa thina. Ngigubhe sengisagubha kanjalo ngingana nengubo eblue and white, ngiyibonile futhi blue and white. Ayingubo le blue and white ukuthi ngiyayivula le umuntu lo nangu ngiyambona kanje. Sengiyaphuma-ke sengiyabatshela sengigubhile sengiqedile nako sengimbonile umuntu, sebathini ngingene phakathi lapha yana ngimthinte ngibona ukuthi uyena impela vele umuntu lapha. Ngingene vele nangempela ngimthinte ngiconfirm ukuthi uyena umuntu ngempela. After lapho-ke siqeda ukumgubha kanjalo kwathiwa siqhubeke futhi sibuyisele inhlabathi simvale and futhi kungaziwa ukuthi sike sagubha lapha yabo. Cause then yangazi ummeli wabo uthi sigubhe bese siphinde sivale ukuthi ngithamzwanga kahle lapho kodwa nje ngimzwile yabo. So la ngitshela intatheli mina nxa ukuthi ngifuna nathi singagcini mase singenele ukuthi sithole isinqaphazelo esibi yabo. La thina besazi ukuthi siyasiza umphakathi yabo or umndeni or ilunga womndeni lo ebisusiza. Basinkomela-ke izolo ngomkomelo omncane u250. Sithiwa sithenga ublack i-case salithenga wathiwa sihlale la ubusuku bonke sikade singayindawo just in case kungafiki abantu labafuna ukuthatha ini isidumbu. Bese sehleli ubusuku bonke lapha namhlanje basizamkhuluma nomama semtshela ukuthi silambile sizihleli lapho uthi thina sigreedy ngathi sifuna imali ini wala yabo. So siyaxakeka ukuthi ukusho kanjani lokho, nxakeka ukusho kanjani lokho. Sikadile ubusuku bonke la belokhu kufika imoto futhi kwayizolo sihleli la nqwaba imoto eyifikile lapha bafuna ukungena lapha nqwaba abantu bafuna ukungena lapha lokwehleli sigadile. Ngibonani umphakathi waseNewcastle namaphethelo, igama lami nguSibongile Nkonyane, ngihleli nomfowethu Sakhile wakaNkonyane. Singumndeni wakaNkonyane la kade kungcwatshwa khona umengameli waseZayoni eNyonini izolo ngomgqibelo. Sithanda ukuthi sisho ukuthi umfowethu lo mina nguthumbu wakubo, umfowethu ushonele eThekwini, kodwa-ke kwafanele isidumbu sakhe gcineni size eNewcastle ezofihlelwa khona. Kodwa-ke kuthe makuhamba kwezinto sabona siwumndeni wakhe oseduzane ukuthi thina cha sikhishwe ngaphandle kwalolu hlelo lokuthi angcwatshwe. Sagcina-ke manje sesi-approachwa unkosikazi wakhe okuyena ashade naye ngoba lo sisi omunye kade laphayana umasihlalisana sebehlale naye iminyaka. Waseyabona-ke usisi lo ashade naye owuMaNgcobo ukuthi sekufuneka athathe ayokwenza i-court order, samsupport-a-ke ayokwenza i-court order yokumisa umngcwabo, abone ukuthi inkantolo iyamvumela yini ukuthi athathe amalungelo ukuthi akwazi ukungcwaba unkosikazi wakhe umyeni wakhe, nangempela yamvuna-ke i-court order.
Sithe mase sifika-ke lapha-ke emngcwabeni ezolo kaCibolethu sayinikeza-ke i-court order ukapteni kade khona laphayana ephethe wangena ngaphakathi endlini wayobaseva ngama-court order okade kufanele i-respondent iseve uCibolethu yaseva uSizakele Mazibuko yaseva noSakile Nkonyane. Kodwa okwenzekile-ke sihlulekile-ke thina ukuthi bese sithatha isidumbu ngaleso sikhathi ngoba bese kufanele bese siyasithatha isidumbu sihambe naso siyosingcwaba ngendlela yethu noma ngabe thina besiplanile vele ukuthi asizukumngcwaba khona izolo. Salinda-ke lapho salinda kwaze kwaphela iprogram ngoba amaphoyisa esethi umngcwaba usuzukuya e-Roy Point usezovela uphindele kaCibolethu lapho azofike bese ifamily imbona khona. Nakhona-ke lapho-ke abantu bese beqala ukuhamba silindile-ke uCibolethu sabona ukuthi isikhathi seside manje sithe masehla sesithi siyobuza manje kuCibolethu ukuthi sibanjwe yini. AbakaCibolethu-ke akade berepresentwa ubaba uReverend TK Mkhize othe u-chairperson wakaCibolethu washo wathi mina sengicela ukukhuluma iqiniso lelabhokisi li-empty uNkonyane usangcwatsha. Sabuza-ke ukuthi ungcwatshwe kuphi ungcwatshwe nini sangayithola impendulo. Wathi-ke ningeza nani nizolibona sathi cha sicela ukuyolibonela kaCibolethu. Bese siyadrayiva-ke sahamba-ke nefamily namaphoyisa siphelezela i-convoy yonke. Safika-ke kaCibolethu siwumndeni basivulela-ke sabona-ke phakathi ebhokisini bekukhona iy'tini ezimbili ama-blockstein amabili agrey ekhanda namabili ey'nyaweni kwase kuphoswa nje lezi zinto lobukhafukhafu obumhlophe okuye kuvalwe ngalo isidumbu. Ubhuti-ke ubengekho-ke phakathi ebhokisini-ke. Kumanje asimazi ukuphi sase siyovula-ke icala-ke lokuthi silahlekelwe isidumbu. Siyaxolisa-ke mhlampe nika ubhuti ukuthi okwenzakalile esontweni. Ungena nje kusesemagameni okuningi usekushilo ngenxa yesikhathi. Siyaxolisa ngempela mphakathi wase-South Africa nase-Newcastle as a whole enikubonile. Cha besingaqondile bekungasiyo uhlelo lethu. Siphoqwe abantu ebebakufanele bakuvimbe ukuthi kungenzeki ingalo yomthetho kanye nabasemakhazeni uqobo lethu. Ngoba kuze kwadingeka ukuthi ngoba isidumbu singasitholi kanti incwadi evimbayo evumayo ukuthi sithathe isidumbu bese beyitholile. Kuze kwaphoqeleka ukuthi sithinte ummeli ukuthi wemmeli naku isidumbu asisitholi. Kwamangala ummeli ukuthi nisase lapho kanti namanje kuleyo nkonzo ngoba lidingeki lapho kuleyo nkonzo. Bekufanele nje nina nifake incwadi phuma isidumbu sibuyele emakhazeni nijike nibuyele ekhaya. Sathi thina sisase la. Wathi ummeli ngenani ngenkani-ke manje nihambe nifike nithathe isidumbu niphume sami. Yiloko-ke sikwenzile thina njengabakwaNkonyane abawumndeni. Bamangala-ke abantu ngoba babona into abangayazi. Leya nto beyingeke yenzeke ukuba umphathi wamaphoyisa lawa bekhona wenza umsebenzi wakhe ngendlela. NoCibolethu ukube naye uwenze umsebenzi wakhe ngendlela enobulungiswa ngabe ayenzekanga leyanto yenzeka izolo. So ngoba bekukhona-ke lobugirigiri bokuthi khona into efihlwayo ugcine-ke sekwenzeka ngale ndlela okwenzeka ngayo. Siyabonga mphakathi.